Eh, le bahasa. Chano itu le. Kali. Topik peristiwa meeting itu. Syurut. Syurut setkum. Hago bagi jengja peluk ding kakali. Kawai kakali kabadon hajan ka lat benlet sya kakat ning sunyo umroy. Kala kemding ha kapor kat arbaje ay ishtang sni jong kakat we terik jemang ar hajar ar pusat. Kani kakali laong bagalawan nak snong mau blang ha ke distrik Riboy. Bagalalet chika retreat center ha umroy nongra. Bar ha kapor bagalawan pai kala kemding no. Unongnya jong ne kali uba ti maring ar pundru senam kerta ula persyang ban start yak engine jong kali hajan ke surok ba National Highway besar pusau. Pada kani kapor kani kali kala kemding. Wada pedeng jeng persyang digi bor lip ding ban lip no keding jong ne kali. Ndre kani kali kala julor lut. Ndre dan bok pat bah kani jengja om syem ladan mano-mano bala mensa. Ya kani kali lepen kit no syak umroy Police Investigation Center ban penong syuk ya kejing toke. Ini lapar surat, lapar